الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Baharudin Jawikramo, Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu tanggal 6 Agustus 2024 bertepatan dengan 2 Safar 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku bertugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hasta SPDI dan salat maghrib akan diimami oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap maklumi aspirasinya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Baharudin Jawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدبها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين صفوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فكأي من قرية أهلكناها فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة عروشها فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجلنا من النار، 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 اللهم أجلنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 الله أكبر
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. يا لا إله إلا الله. 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 عظم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاقض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabi wa husnil khatimah ma lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa bihibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in summa ila Sultan Syekhna sallallahu alaihi wasallam al-habarakatuh al qadir bi rahmatika wa najli sayyidina wa syekhna sallallahu alaihi wasallam al-hafiz musawwatu wa doktor inna lillahi wa Abdullah bin Qadir bi Ahmad al-Fakih summa ila arwahi jami'il mu'aljam al-aqtab wal abdal min jabar rajul ghaib ثم إلى الجميع المؤلف والمصنف والمعلم أن لا تغشم بالمغفرة ثم إلى جميع العلماء والمشارك الأرضية والمغرب وبارها ثم إلى خصوصا السيد محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني وخصوصا أبي الشيباني وخصوصا حبيبنا الحبيب مهدي بن شهاب أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يغفر الذنوب وأن الله يغفر يعلدهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفعنا في الدنيا والدنيا والآخرة وأن الله ينور قلوبنا وأن الله يستر عيوبنا وأن الله يغفر ذنوبنا وأن الله يهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يسهل كل أمورنا وأن الله يحفظنا من شر الزمان وشر أهل الزمان وأن الله يختم لنا بأحسن الختام بعد عمر طويل في طاعة الله ورسوله بالنيات صلاح القلوب وقوالب الحصول على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافة الأتل وثبت المناكب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Sayyidina wa maulana Muhammadin al-makhsusi bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirinallaha kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, dan juga kita saat ini berada di bulan Safar, di bulan yang kita yakini juga ini adalah bulan yang mulia. Bulan Safar merupakan bulan kedua daripada perhitungan kalender Hijriah, yang mana bulan Safar ini mungkin di tradisi Arab jahiliyah terdahulu dianggap bulan ini bulan kesialan. Jadi masyarakat Arab jahiliyah dulu mengatakan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya bulan Safar ini sebagai bulan sial kalau bahasa kita. Jadi ini keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah. Yang mana keyakinan ini terkadang ada juga yang diyakini oleh orang-orang saat ini. Jadi di sebagian daerah itu, sebagian dari kebudayaan Jawa itu juga ada yang meyakini bahwasanya
bulan Safar ini dikatakan bulan yang dihindari, ada dikatakan juga ini bulan sakral. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya ini keyakinan sudah ada dari masa dahulu, dari masa Arab jahiliyah sebelum adanya Nabi kita Nabi Muhammad. Orang-orang Arab terdahulu meyakini bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan sial. Tapi kita sebagai seorang mukmin harus punya keyakinan bahwasanya setiap waktu itu adalah kebaikan, keberkahan ketika kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ketika kita isi dengan ibadah. Maka Safar ini ya, dari kata sifrun. Jadi Safar ini artinya sunyi, sepi atau kosong. Sehingga makanya kalau kita menyebutkan bilangan angka dalam bahasa Arab, kita mungkin 1 sampai 10 tahu. 1 Wahid, Isnin, Selasa. Nah, 0 itu bahasa Arabnya sifrun. Dari kata sofarnya, sofaro, sifrun, yang artinya kosong. Jadi safar ini artinya kosong atau sunyi. Kenapa? Karena memang pada masa dahulu, orang-orang Arab dahulu itu ketika sudah masuk bulan Safar itu mereka senyap, sunyi. Ada sebagian mengatakan sepi, kosong karena mereka keluar ketika sudah bulan Safar untuk melakukan safar, musafir, perjalanan. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan sumya bidzalika, disebut nama Safar itu, bulan ini disebut bulan Safar. Kenapa? Li khuluwi buyutihim minhum, karena sepinya rumah-rumah orang-orang pada masa dahulu, Arab jahiliyah terdahulu, daripada penghuninya. Hina yakhrujuna lil qitali wal asfar, yang mana mereka keluar di bulan Safar ini sepi rumahnya, kosong rumahnya, karena mereka keluar untuk berperang atau untuk melakukan perjalanan jauh. Nah, jadi di masa itu sudah masuk bulan Safar, maka kebanyakan orang-orang Arab itu mengosongkan rumahnya. Mereka melakukan perjalanan jauh atau mereka keluar untuk berperang, maka dikatakan sifrun, Safar, bulan yang sepi, karena uangnya tidak katik kalau di rumah. Nah, tapi sekali lagi Safar ini ya, tadi bulan yang kebanyakan orang menganggap itu bulan sial, tapi ketika datangnya Nabi kita Nabi Muhammad, Rasulullah menegaskan tentang bagaimana dikatakan tidak ada yang namanya sial di bulan Safar itu. Keyakinan yang sudah kuat di orang-orang Arab yang mengatakan bulan Safar ini adalah bulan sial, ketika datangnya Nabi Muhammad itu dibantah langsung oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, la adwa, tidak dibenarkan yang namanya ada penyakit yang menular dengan sendiri. Maksudnya apa? Tidak dibenarkan uang itu kena penyakit tanpa ada sebab. Yang diyakini bahwasanya setiap penyakit itu pasti datangnya dari Allah. Setiap penyakit pasti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan penyakit datang karena sesuatu hal, karena uang lain, karena ini, bukan. Tapi semua penyakit datangnya dari Allah. Kemudian beliau mengatakan wala tiyarata, dan tidak dibenarkan beranggapan sial. Tiara itu maksudnya apa? Karena pada masa dahulu orang Arab dahulu itu menganggap kalau ada burung, ya, ini tiara itu kan tairun, burung. Ketika ada burung yang hinggap, ada burung yang terbang di pucuk rumah, itu mengatakan ini ada kaget datang sial. Ya, dia punya keyakinan akan ada keburukan yang akan menimpanya. Nah ini tidak boleh. Ya, tiara ya, menganggap sial dengan ada tanda-tanda burung tadi. Walahamah, dan tidak dibenarkan juga apa beranggapan akan nasib tertimpa kemalangan, tertimpa dari keburukan karena tempat. Oh, kalau kau di sini kaget kau cek itu. Tidak boleh. Kita tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Tidak boleh punya anggapan seperti itu. Kemudian dikatakan wala Safar, kata Rasulullah, dan tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar itu. Jadi ini tegaskan oleh Nabi bahwasanya apa yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu dibantah oleh Rasulullah. Jadi kita ini tidak boleh meyakini, menganggap suatu kesialan itu karena sebab-sebab, entah itu tempat, entah itu waktu, entah itu ada suatu hal. Tidak boleh.
Karena kita seorang mukmin meyakini bahwasanya semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yahdusu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi. Tidaklah terjadi suatu kejadian yang kita alami itu semua adalah atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kenikmatan, dapat merasakan hal-hal yang baik itu datang dari Allah. Begitu juga ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, mendapatkan yang mungkin kita anggap suatu keburukan, itu pun datangnya dari Allah. Bukan karena hal-hal karena si fulan, karena kau di sini, karena hari ini. Tidak ada. Ya, tidak ada. Maka ini yang kita perhatikan, jangan kita beranggapan sial terhadap sesuatu. Nah, kita ini kadang seperti itu, punya keyakinan-keyakinan yang tadi, yang sebenarnya menyimpang. Contoh, misalkan ada budak kecil sakit. Ternyata apa dianggap dia ini sakit karena keberatan namo misalkan. Nah, tidak boleh yang cak itu. Tidak boleh kita meyakini dia ini sakit kenapa? Karena keberatan namo. Aduh nggak cak itu ganti namo caknya tidak keberatan dengan namo jadi sakit terus. Lah tidak. Sakit datangnya dari Allah. Tidak boleh kita menganggap sakit itu berarti karena sial karena namonya tidak bagus misalkan. Tidak boleh. Itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan apa? Misalkan musibah datang karena seseorang. Kenapa kau ada ini? Karena dia tadi gara-gara dia nih lah caknya aku jadi cak ini. Nah, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh tadi menisbahkan, menyandarkan keburukan yang kita dapatkan kepada suatu hal yang lain. Tidak boleh karena uang, karena tempat, tidak boleh. Karena itu sesuatu yang dilarang. Terkhusus tadi ketika kita mendapatkan musibah, kita menyandarkan musibah ini karena seseorang. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang kita yakin bahwa datangnya musibah ya karena kehendak Allah. Ini datangnya dari Allah. Karena ketika kita tadi menyandarkan musibah karena seseorang, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Fir'aun itu seperti itu. Dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 131 Allah mengatakan, mengisahkan tentang keadaan Fir'aun dan tadi kelompoknya. Maka dikatakan dilakukan fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hazihi. Ketika mereka tadi Fir'aun dan kelompok-kelompoknya mereka mendapatkan daripada kebaikan, merasakan kemakmuran, merasakan dengan kesuksesan, maka mereka mengatakan lana hazihi. Ini karena usaha kami. Jadi Fir'aun dan orang-orang di sekitarnya itu ketika mereka mendapatkan hal-hal yang baik ngomong ini karena kami, ini karena usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atun, tapi ketika menimpa mereka Fir'aun dan kelompok-kelompoknya dengan suatu keburukan, sayyi'ah, tertimpa dengan suatu kesusahan, musibah, yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Maka apa? Fir'aun akan tadi menyandarkan, melemparkan, menganggap kesialan ini datang karena Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi itu Fir'aun. Kalau dapat kenikmatan, dapat kemudahan, dianggap ini usaha kami. Kalau mereka mendapatkan suatu masalah, kesusahan, dianggap ini karena Musa ini. Karena Musa dan karena pengikutnya kita jadi cak ini. Nah, ini tidak boleh. Itu waman ma'il ala innama ta'iruhum indallah. Maka ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka, musibah yang mereka hadapi, keburukan yang mereka dapatkan, innama ta'irum indallah, itu semuanya datang dari ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Akan tapi memang kebanyakan mereka tidak sadar. Jadi seperti itu tidak boleh. Kita nyandarkan sesuatu misalkan keburukan karena uang, karena dia, tidak boleh. Kita harus meyakini bahwa ini karena sudah ketetapan dari Allah. Jadi tidak boleh kita menyandarkan suatu hal. Kalau cek ini sial. Ada lagi apalagi kalau kita ini kadang angko 13. Kalau angko 13 angko sial. Nah, ini tidak boleh. Tidak kati. Tidak kati kaitannya angko 1, angko 100, angko 13 tidak kati. Jangan kalau karena angko 13 sial jadinya. Karena namo cek ini berarti dia sakit. Tidak boleh seperti ini. Adalah keyakinan orang-orang jahiliyah. Maka kita umat Islam, kaum mukminin tidak boleh mengikuti keyakinan seperti ini. Yang kita yakini tadi, segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita yakini itu semuanya datangnya dari Allah. Semua kita yakini datangnya dari Allah. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwasanya sesuatu keburukan itu karena ada sesuatu hal yang kita sandarkan. Tidak boleh. Maka Al-Imam Ibnu Rajab beliau menegaskan
faqulu zamanin syaghalahul mu'minuna bita'atillah fahuwa zamanun mubarak. Jadi idak kati karena waktu ini sial idak. Jadi kata Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan setiap waktu yang disibukkan oleh seorang mukmin dengan ketaatan kepada Allah, maka waktu itu adalah waktu yang berkah. Nak kapan pun itu, nak bulan Safar kita melakukan ketaatan berarti bulannya bulan berkah. Nak dimanapun kita melakukan kebaikan berarti di tempat itu tempat yang berkah. Jadi tidak kati tempat ini sial, waktu ini sial, tidak kati. Kata Imam Ibnu Rajab, setiap waktu yang kita pakai untuk melakukan ketaatan maka waktu itu berkah. Setiap tempat yang kita pakai untuk ketaatan maka tempat itu berkah. Setiap tanggal yang kita pakai untuk ketaatan tanggal itu berkah. Setiap hari, intinya setiap yang kita lakukan kebaikan di situ ada keberkahan. Kemudian wa kullu zamanin syaghalahul abdu bi ma'siyatillah fa huwa masy'umun alaihi. Dan setiap waktu yang dipakai oleh seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah merupakan sebuah kesialan, waktu yang tidak diberkahi, tempat yang tidak diberkahi. Jadi intinya bukan karena waktu tempat. Jadi waktu tempat itu tidak kati ibaratnya itu keutamaan, tapi keutamanya akan terjadi ketika kita mengisinya waktu tadi, mengisi tempat tadi dengan ketaatan, dengan kebaikan. Jadi tidak kati bulan ini bulan sial. Tiap hari kalau kita maksiat berarti sial terus gitu. Dimanapun tempat kalau kita maksiat berarti tempat itu tempat yang tidak berkah, tempat yang sial menurut kita. Tapi setiap tempat yang kita pakai ibadah ini tempat yang berkah, ini tempat yang baik, ini tempat yang bagus. Jadi makan zaman itu tidak ada kaitan dengan apapun kecuali dengan fi'lunya kita, dengan perbuatan kita. Dimanapun kita buat kebaikan, kapanpun kita berbuat kebaikan, maka tempat dan waktu itu berarti tempat yang berkah. Tapi dimanapun kita melakukan kemaksiatan, kapanpun kita melakukan kemaksiatan, berarti tempat itu tempat yang sial, bisa dikatakan. Kenapa? Kita justru malah melakukan keburukan. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya bulan Safar adalah bulan yang juga mulia. Kita harus beranggapan setiap waktu itu mulia. Dengan apa? Dengan kita mengisi ketaatan, dengan berusaha untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Berdoa minta agar apa? Agar tadi kita berusaha untuk senantiasa berbaik sangka, berusaha untuk berhusnuzon bahwasanya segala apapun semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang dianjurkan, doa yang diajarkan oleh para ulama yang dikatakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wahai Allah, la ya'ti, tidaklah datang, tidaklah tadi mendatangkan daripada kebaikan-kebaikan kecuali Engkau. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidaklah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan ini kecuali Engkau. Wa la yadfa'u bis sayyiati illa anta. Dan tidaklah yang bisa menolak daripada keburukan-keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Maka tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya meminta kepadamu. Jadi intinya yang datang kebaikan, yakini itu dari Allah. Ketika datang kita mengalami keburukan, mengalami sesuatu yang tidak baik menurut kita, maka itu pun yakini datangnya dari Allah. Bukan karena ada kaitan dengan waktu, bukan karena ada kaitan dengan tempat, bukan ada kaitan dengan sesuatu apapun. Jadi semuanya kita yakini, semuanya datang dari Allah. Inilah keyakinan orang-orang mukmin yang harus kita tanamkan dalam diri kita, jangan kita ikuti daripada tadi cara-cara atau keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang sekarang mungkin masih kebanyakan ada. Contoh cak bulan Muharram, tak boleh bulan Safar nikah, kaget sial, tak kati, kapan pun boleh. Itu. Jadi tidak kati larangan, tak boleh nikah di tanggal ini, tak boleh nikah di bulan ini, tidak. Kapan pun boleh, nikah itu ibadah. Kalau kita ibadah bagus. Nak nikah bulan Muharram boleh Ustaz? Boleh. Nak nikah bulan Safar boleh Ustaz? Boleh. Tidak kati larangan. Jangan sampai juga dengan dalil kayak tidak boleh kayak sial. Ini bulan panas, kayak ini tidak bagus pernikahannya, tidak bagus dia jadi keluarga. Tidak. Kapan pun boleh.
Justru kalau kita nikah di bulan-bulan yang tadi dimuliakan lebih berkah lagi. Kita nikah di bulan Muharram berkah, karena kan ada dalam Al-Quran dikatakan ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Yang dikatakan tadi bulan Muharram, bulan apa kemarin dijelaskan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab, bulan Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Jadi ada 4 bulan yang dispesifikkan dalam Al-Quran bahasa 4 bulan ini istimewa, 4 bulan ini mulia. Nah, kalau kita melakukan misalkan ibadah situ, dilipat gandakan lagi pahalanya. Begitu juga misalkan kalau nak nikah, Ustaz nak nikah di bulan Muharram boleh tak? Boleh, bagus malah. Kenapa? Tadi di bulan Muharram bulan yang mulia, bulan yang berkah, kita nikah situ insya Allah ada keberkahan tambahan. Nah, nak lebih lemah lagi bulan nikahnya di bulan apa? Bulan Ramadan. Lebih lemah nikah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang mulia juga. Yang mana kita setiap ibadah dilipat gandakan. Nikah itu ibadah. Kalau kita nikah di bulan Ramadan, dapat keberkahan tambahan. Apalagi kalau nikah di bulan Ramadan lemah, lebih hemat. Nikah di bulan Ramadan lebih hemat gitu. Paling jadi omongan wong we selama 3 bulan. Oh, nikahnya ndak modal cak ini. Nak nyari yang gratisan. Karena kalau Ramadan wong ndak lagi puasa ndak baca buat acara. Nah, baca buat pesta. Tapi tadi kapan pun boleh. Jadi tidak ada tadi halangan, tidak boleh kita meyakini ini tidak bagus kalau di bulan ini, di tanggal ini, di tempat ini, tidak kati. Semua tempat, semua waktu ketika kita isi kebaikan berarti itu suatu tempat dan waktu yang mulia. Jadi ini bulan Safar, jadi jangan sampai kita mengikuti anggapan-anggapan bahwasanya bulan Safar ini bulan sial. Tidak. Setiap waktu itu adalah kebaikan, setiap waktu itu penuh dengan keberkahan kalau kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan ini kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk terus kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kita lanjutkan kajian kita. Masih kita mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, masih dalam tema kesempurnaan daripada pengetahuan Rasulullah SAW, baik pengetahuan akhirat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama ataupun pengetahuan beliau yang berkaitan dengan masalah-masalah duniawiyah. Kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar terkait bagaimana pemahaman Nabi dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawiyah. Bahkan di sini dikatakan, dilanjutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, wa min kamali ma'arifihi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada kesempurnaan pengetahuan Nabi kita, maksud pengetahuan yang terkaitan dengan urusan duniawi ini. Apa itu? Dikatakan di sini ma'rifatuhu bil khiyatati. Pengetahuan beliau terkait tentang masalah menjahit. Jadi Rasulullah ini paham, pacak urusan jahit, menjahit. Ini jahit menjahit urusan dunia loh. Arti urusan akhirat, bukan urusan ibadah, jahit menjahit. Maka dikatakan oleh Syekh bin Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki, wa min kamalihi, dan daripada kesempurnaan pengetahuan Nabi apa? Ma'rifatuhu, mengetahuinya Nabi, pahamnya Nabi bil khiyatati, terkait perkara jahit menjahit. Jadi ngerti Nabi. Taqulu Sayyidatu Aisyah, berkatalah Sayyidah Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam ya'malu amalil baiti wa katsiran ma ya'malu al khiyatatu. Jadi Aisyah ini cerita ngasih tahu bahwasanya ada Nabi itu ya'malu, mengerjakan amalal bait, pekerjaan-pekerjaan rumah. Jadi Nabi itu juga begawe di rumahnya. Ini Aisyah yang ngomong. Nabi itu seorang pemimpin. Seorang nabi, seorang pemimpin, seorang panglima kalau dalam perang. Tapi dikatakan oleh Aisyah, ya malu amalal bait. Nabi tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Wa katsiran, dan kebanyakan ma ya malu, apa yang sering Nabi gawekan di rumah apa? Dikatakan al khiyatah, menjahit. Gitu. Jadi Nabi itu ngerti pacak jahit. Nah, kita nih yang lanang mungkin kebanyakan kita tidak pacak jahit. Kebanyakan gitu, betino kadang lagi tidak baca jahit, ada baju koyak dikit selesai, minta bawa tukang jahit nampelnya. Kita tidak baca. Tapi di sini Nabi bisa. Nabi bisa. Jadi bagaimana nih? Dikatakan yang pertama ya'malu amalal bait. Nabi itu bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ya mungkin secara umum nyapu,
nyuci piring, nyuci baju, itu Nabi mengerjakan. Itu Nabi juga ikut mengerjakan. Bagaimana tadi, inilah sosok teladan. Nabi seorang pemimpin, tapi ketika di rumah tidak dibawa kepemimpinan dia yang mungkin di luar dihormati, tidak dibawa di rumah. Jadi kita seperti itu. Jangan sampai kita punya pangkat, kita punya jabatan, kemudian apa? Kita bawa ke rumah, sehingga sampai rumah kita bini disuruh, anak disuruh, kita tidak galak begawe. Kalau kita di luar mungkin kita bos nyuruh anak buah, tapi sampai rumah kita tetap sebagai seorang suami, kita tetap sebagai bapak, ayah seorang anak, yang mana kita juga harus mencontohkan yang baik, memberikan teladan, memberikan contoh. Itu Nabi lihat seperti itu. Seorang panglima perang, seorang pemimpin dalam sebuah negara, tapi kalau di rumah itu semua tidak dibawanya. Jabatan itu tidak dibawa ke rumah. Nabi tetap biasa di rumah, ya'malu amalal bait. Jadi Nabi tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Banyak riwayat hadis yang mengatakan seperti itu. Bagaimana Rasulullah ini dikatakan seperti itu. Kalau sudah di rumah sudah seperti manusia umumnya, seperti manusia biasa. Dikatakan oleh Isa juga, kana fi mihnati ahlihi. Ada Nabi itu apa? Dalam kesibukan membantu istri-istrinya, membantu keluarganya. Di rumah Nabi tidak nyuruh-nyuruh, ikut membantu. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan bagaimana ini Rasulullah melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah seperti umumnya orang lain. Itu meskipun seorang pemimpin, tapi tadi Rasulullah itu bukan hanya memerintah, cuma hanya tadi menyuruh, akan tapi Rasulullah juga ikut melaksanakan, ikut mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ini banyak riwayat hadis tentang Nabi ini diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan, kana basyaran minal basyar. Ada Nabi itu sama seperti manusia umumnya. Yafli thawbahu, dia juga mencuci pakaiannya dewe. Wa yahlubu syatahu. Yahlubu syatahu, Nabi juga memerah susu kambingnya dewe. Nabi ikut merah susu kambing, Nabi nyuci baju dewe. Wa yakhdumu nafsahu, bahkan Nabi apa? Melayani dirinya dewe terkadang. Bahasa ngurusi dirinya dewe, tidak nyuruh bininya. Kalau nak buat kopi nak nyuruh bininan, kita pacak gawe dewe. Seperti itu. Nabi contohkan. Nabi melaksanakan apa? Yakhdumu nafsahu, bahkan tadi melayani diri. Nabi pengen apa? Gawe ke dewe Nabi. Sampai seperti itu. Jadi bagaimana, inilah yang dikatakan tadi seorang Nabi sebagai qudwah, sebagai panutan seperti itu. Sampai di rumah Nabi itu seperti layaknya manusia biasa, bukan sebagai seorang pemimpin lagi, bukan seorang yang punya pangkat lagi, tapi seperti manusia normal. Bekerja seperti apa yang digawikan oleh orang-orang. Nabi pengen apa, kadang begawi dewe, ngerjokan dewe tanpa menyuruh. Sebenarnya kalau nyuruh baca, nyuruh sahabat, nyuruh siapa di rumah sekan begawi, kan tidak. Inilah Rasulullah. Kalau kita ini tidak, maaf. Kalau misalnya ada yang pejabat sampai kaget di rumahnya, tapi masih ada anak-anak buahnya ngurusi gawean rumah dia. Kan banyak itu. Sampai di urusan rumah, kadang tadi. Anggaplah dia di instansinya dia seorang pimpinan. Dia mungkin punya anak buah. Ketika anak buahnya sampai ke rumah gawenya, suruh nyapu rumah, suruh bersihkan halaman rumah. Kok anak buahnya disuruh ngurusi rumahnya dewe? Itu. Karena ada yang seperti itu. Tapi Nabi tidak. Yang seandainya Nabi pengen jatuh baca wae, sahabat siap berkhidmat dengan Nabi 24 jam nak ngurus siapa pun, tapi kadang Nabi tidak. Nabi bisa ngerjakan dewe, Nabi ngerjakan dewe. Itu. Diriwayatkan juga an Urwah, dari sahabat yang bernama Urwah, qala, mana sahabat Urwah ini bertanya. Qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, ya ummal mukminin, wahai Aisyah, ibunya orang-orang beriman, ummul mukminin, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Jadi Urwah ini nanya, penasaran. Nabi ini kan seorang pemimpin, kalau di luar dihormati. Di luar para sahabat berusaha untuk tadi berkhidmat dengan Nabi, ngurusi apapun keinginan Nabi, memenuhi apapun kebutuhan Nabi. Sehingga akhirnya Urwah ini penasaran kalau Nabi di rumah macam mana. Sehingga akhirnya bertanya ke Aisyah, ya ummul mukminin, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaki. Apa yang dilakukan Nabi itu ketika sedang bersamamu atau ketika sedang di rumah. Sehingga qalat, berkatalah Aisyah, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli.
Beliau mengerjakan seperti yang kalian kerjakan di rumah kalian. Gitu. Fi mihnati ahli, dalam membantu istrinya, membantu keluarganya. Maka Aisyah mengatakan yakhsifu na'lahu. Terkadang Rasulullah itu menjahit sendalnya dewe. Sendalnya putus biasa diperbaiki dewe. Wa yakhitu thawbahu. Rasulullah itu menjahit pakaiannya dewe. Wa yarfa'u dalwahu, bahkan mengangkat embernya. Maksudnya apa? Ngambek banyu dewe. Gitu. Nimbo banyu dewe, itu Rasulullah. Di rumah itu seperti biasa. Seperti umumnya kita lah. Gitu. Kita kadang ya namanya pegawai di rumah nyapu, mungkin lihat bini kita sibuk, kita yang nyapu rumah, kita yang mungkin bantu beres-beres rumah. Lah itu Rasulullah seperti itu. Melakukan seperti orang-orang biasa melakukan pekerjaan. Meskipun ini seorang pemimpin, yang mana mungkin kalau Nabi pengen, sahabat pasti galak galau nak begawe di rumah Nabi, pasti galak galau nak berkhidmat dengan Nabi, tapi Nabi tidak galak. Bahkan banyak riwayat, pernah di dalam kitab Akhlaqul Bani di juz 2 itu ada, Rasulullah itu pernah belanja ke pasar, bawa barang banyak, sehingga ketika itu ada sahabat ngelihat, jadi sahabat menawarkan diri, ya Rasulullah, biarkan aku yang membawa barang kau ini. Jadi bahasanya ngelihat sahabat yang ngelihat Rasulullah belanja bawa banyak barang, Rasulullah tidak minta tolong, minta bawain. Rasulullah bawa dewek. Tapi itu ada sahabat yang melihat sehingga menawarkan diri, ya Rasulullah, biarkan aku yang membawa barang kau. Rasulullah nolak. Apa kata Rasulullah? Sahibu syai' ahakku bihamli. Yang punya barang lebih berhak untuk bawanya. Oh, itu Rasulullah. Kalau kita ini tidak, apalagi punya jabatan, oh anak buah kalau angkat itu, bawa itu. Tidak seperti itu Rasulullah. Rasulullah tidak seperti itu. Seorang pemimpin tapi dia tahu kalau ini ya urusan dia, bawa dewek. Ini Rasulullah. Maka dikatakan seperti itu. Ini Rasulullah luar biasa. Jadi mengetahui tentang urusan dia, bahkan tadi urusan jahit. Rasulullah pacak jahit tadi di sini bisa menjahit sendalnya dewe, bisa menjahit pakaiannya dewe. Nunjukkan ngerti Rasulullah. Nunjukkan punya keterampilan. Kita ini kan kadang tidak baca. Kita ini yalah ada hal-hal yang kita baca, ada yang tidak baca. Kita ini banyak tidak bacanya. Tapi Rasulullah tadi selain ngerti tadi paham terkait masalah ilmu-ilmu agama, ilmu akhirat, tapi urusan ilmu-ilmu dunia juga ngerti Rasulullah. Masalah-masalah yang mungkin itu Rasulullah juga paham. Urusan-urusan di rumah, pekerjaan-pekerjaan di rumah, ini Rasulullah juga mengerjakan. Jadi ini dikatakan oleh Aisyah, dikatakan seperti itu. Kana ya'malu amalal baiti wa katsiran ma ya'malul khiyatah. Dan kebanyakan yang dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah menjahit. Intinya ya Rasulullah meskipun seorang pemimpin, ya, seorang yang sangat dihormati, akan tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan rumah, berkaitan di rumah, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya tidak dibawa ke rumah. Tapi apa? Di rumah seperti manusia biasa umumnya. Jadi ini yang harus kita contoh. Siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, kalau di rumah jangan dibawa. Kita di rumah tetap sebagai seorang suami terhadap istri kita. Kita di rumah tetap sebagai seorang ayah terhadap anak-anak kita. Tidak boleh kita perlakukan seperti kita di luar gitu. Oke, kita dihormati wong, tapi bagaimana kita ketika di rumah berusaha untuk berbuat baik dengan keluarga. Kata Nabi apa? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarga kalian. Kalau kita pengen jadi orang yang baik, kata Nabi, berbuat baik kepada keluarga. Ikut bantu urusan di rumah, di dalam rumah tangga keluarga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti daripada meneladani apa yang telah dicontohkan, yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar kita pun menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Baharudin Jawikramo, Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 6 Agustus 2024 bertepatan dengan 2 Safar 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku bertugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI dan sholat Isya akan diimami oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi aspirasinya kami, pengurus Masjid Sultan Mahmud Baharudin Jawikramo Palembang, mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal dari kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده
وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته
والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.